Verstappen, prvom drilu odmah ti aper. Više nema brate za džabe, sad su pare Kylian Mbappe. Igra kota je kanter, roku svi te drže ko snajper. Iza leđa jebu ti mater, kad te vide kaže ti lave. A ja vreme nema ni plana, 30. Evo mi sada braća moja divljega zapadi. Sad kala svakom od rata, bace bobi solja granata. Sve je zakopano za napad, ne diraj mi nikad na brata, da ti ne bi otkopo Rafa. Verstappen, Verstappen, cijela mahala Verstappen. 40 vani, prilagođena krši kamen. Verstappen, Verstappen, punim gasom Verstappen, pa ide Maji Geri ko Son Goku Kame Kame. Python, očekivam poziv, pazi šta pričam, slušaju oni. Dođi zapet donesi robu, sve će biti kao dogovoru. Moj nasipi, ništa ne brini, crne kape najtakini, ja sam onaj u prašini. Sve se radi u tišini, moja braća kao Koza Nostra. Svaki fura svoja posla, para nikad dosta, para nikad dosta. Preko noći menjaju stvari, danas jugo, sutra rari. Fuk se batali, uzmi radi, neće ništa s neba pasti. When you see me going like a Verstappen, all the streaming, kill drill Verstappen. Just believe me, I will be Verstappen. Fuck the critics, cijeli banka Verstappen. Verstappen, Verstappen, cijela mahala Verstappen. 40 vani, prilagođena krši kamen. Verstappen, Verstappen, punim gasom Verstappen, pa ide Maji Geri ko Son Goku Kame Kame. Ahojte, 21. júna 2025. Momentálne sa nachádzam v gyme Matten Bay Interlaken Peak Athletics. Let's check how it looks. Take a look around. Som tu sám. Bol tu akurát jeden trénovať, chalan, ale odišiel a majiteľ mi dal zadarmo vstup, za čo som extrémne vďačný, pretože som už predtým chodieval mesiac, dva dopredu. No a ukážem vám, ako vypadá môj tréning. V rýchlosti dlho som netočil, takže chcem sa s vami podeliť a zdieľať, ako vypadá môj tréning posledné roky. Trénujem hybridne. Vlastne prepájam 4 až 5 rôznych typov tréningových systémov a za tých 15 rokov, čo vlastne trénujem, či prerušovanie alebo neprerušovanie, som si to upravil vždy podľa seba a trénujem tak, ako mi to vyhovuje. Explozívne cviky, rekord cviky a samozrejme aj nejaká sila tam je. Sila sa nemôže tiež zanedbávať pre srdiečko. Takže tak.